Dobro došli u srpsku istoriju. U prošlom videu pričali smo o migraciji ili možda lažiranoj migraciji Srba na Balkan. Postoje dve suprotstavljene teorije o tome. Jedna govori o migraciji i naseljavanju na Balkan, a druga da su Srbi oduvek bili na tom prostoru. Iskreno nisam siguran u potpunu tačnost obe teorije, manje više, obe su verodostojne. Ali ovo nije video o tome, barem ne danas. Ovog puta tema videa biće Kneževina Srbija u ranom srednjem veku. Prvi deo, Nova zemlja i novi dom. U ranom srednjem veku, na samim granicama zapadne i istočne Evrope, postojala je jedna od prvih srpskih država. Njenu istoriju obeležavaju godine koje su se utkale u duboke korene srpske prošlosti, a koja je trajala od 8. veka pa sve do njenog pada, koji se obeležava negde između 969. i 971. godine. Kneževina Srbija, kao jedna od rano srednjovekovnih država Srba, imala je izuzetnu ulogu u oblikovanju nacionalnog identiteta i uticaja na sve što će doći. Vlast u ovoj državi pripadala je prvoj srpskoj dinastiji, Vlastimirović, koji su bili osnivači i nosioci političke moći. Ova zemlja prostirala se u slivovima velikih reka, Ibra, Zapadne Morave, Lima, Drine, Bosne i Vrbasa. Zemljište na kojem će se ukorenjivati ljudi i ideje, gde će kasnije narasti snažne državne institucije i osjećanja naroda koji će nositi ime Srbi. Zemlja koja se prostirala u ovim slivovima bila je za Srbe ne samo prostor za opstanak, već i plodno tlo za razvoj kulture i vere. Mesta koja su bila centri života, kao što su bili rani gradovi i utvrđenja, kasnije će izrasti u istorijske tačke koje će privlačiti pažnju cele Evrope. Drugi deo, prvi vladar. Istorija srpske kneževine počinjala je sa imenom Višeslav, prvog poznatog vladara, koji je započeo svoje vladanje oko 780. godine. Višeslav je bio prvi u nizu vladara koji su obeležili srpsku državu, ali njegovo ime nije bilo samo u znaku stvaranja. Njegovo nasleđe bilo je seme u dubokom tlu koje će kasnije rasti, ali i u događajima koji će iz Srbije stvoriti zemlju koja nije bila podložna lakom pokoravanju. Treći deo, Srpsko-bugarski ratovi. Vlastimir bio je srpski knez koji je vladao Srbijom u periodu oko 830. do oko 851. godine. Vlastimir, koji je nasledio Višeslava, bio je čovek koji nije bio spreman da mirno gleda kako njegova zemlja pada pod tuđe dominacije. Bugarska vojska je već bila na granici, a Srbija se pripremala za odlučujuću borbu. U ratu koji je trajao 3 godine, od 839. do 842. godine, Vlastimir je, uz veliku hrabrost i rešenost, potukao bugarsku vojsku. To je bio momenat koji će ući u istoriju kao veliko dostignuće srpskog naroda, trenutak kada je otpor uspeo da održi nezavisnost, bar na kratko. Posle tog rata, Bugari i Srbi su na neki način uspostavili mir, koji je trajao nekoliko decenija. No, kao što to često biva u istoriji, mir nije trajao večno. Vlastimirova 3 sina, koji su po njegovoj smrti preuzeli vladarsku vlast, nisu mogli da održe tu ravnotežu dugo. Kneževina Srbija, uprkos svojoj snazi, uskoro je postala ključni deo jednog mnogo šireg sukoba, borbe za vlast između Vizantije i Bugarske. Srbija je najčešće stajala na strani Vizantije, ali takvi savezi nisu bili bez posledica. Bilo je to vreme velikih dinastičkih ratova, perioda u kojem je svaka mala pobeda ili poraz mogao da znači promenu unutrašnjih odnosa i da izazove prelome koji će promeniti istoriju nacije. Srbija, iako mala teritorija, bila je deo velikog međunarodnog plana koji je podrazumevao borbu za prevlast na Balkanu. U tom haosu, novi lider će se pojaviti. U 924. godini, Simeon I, car Bugarske, uspeo je da pripoji Srbiju svojoj državi i postavi je pod bugarsku vlast. Srbija je postala deo Bugarskog carstva, ali taj period nije dugo trajao. 933. godine, srpski knez Časlav je uspeo da se izdigne i ponovo preuzme vlast nad Srbijom. Časlav je postao najmoćniji vladar dinastije Vlastimirović, vraćajući Srbiju pod kontrolu i postavivši sebe kao centralnu figuru. Tim postupkom, Časlav nije samo obnovio srpsku nezavisnost, već je i pojačao utvrđeni identitet srpske države,
ostavljajući neizbrisiv trag u istoriji i dolazećim vekovima. Uprkos naporima da se ostvari nezavisnost, Kneževina Srbija je u periodu između 969. i 971. godine bila aneksirana od strane Vizantije. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video, pretplatite se na kanal i slobodno ostavite komentar, veoma će mi značiti. Vidimo se u sljedećem videu, ćao.